Bamporiki Edouard nyuma y'uko arekuwe hakuwe muri gereza yakiriye imbabazi za nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yagarutse ku isengesho asengera igihugu ndetse asengera n'uwamukuye muri gereza. Nkuko twahoze kubibabwira rero, uyu Bamporiki Edouard yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, yongeye gukora mu nganzo kandi ashimira umukuru w'igihugu wamuhaye imbabazi kuva muri gereza. Aho ngaho rero hari nyuma y'iminsi myinshi cyane ari inyuma y'igihome ku nyuma y'ibyaha yakoze bigendanye na ruswa. Ni amagambo rero ajimije cyane yise isengesho, aho aba ashima umukuru w'igihugu wamugiriye imbabazi akongera akisanga muri sosiyete nyarwanda. Kandi nanone ashima Imana, anayisaba gukomeza kumurindira umukuru w'igihugu wamuhaye imbabazi. Muri iryo sengesho rero Bamporiki Edouard yagize ati: ndashima umwami mwimitsi waturabutswemo ibikomere bikomeye, akadutoranyiriza umwami mwimyi, akamutongera kuba nyiricyomoro, nawe akadukundira akatwomora. Ni amagambo rero ajimije cyane, akomeza agira iti: akatwomora twakosheje, akatwomora twasitaye, akatwomora twasitajwe, akatwomora twakomerekezanyije, kandi akatwomora twiteze imitego, akanatwomora twatezwe imitego. Kandi nanone yakomeje ashimira agira ati: shimirwa mwami mwimyi, muri wowe tubasha kubona ububasha bw'umwami mwimitsi. Ni amagambo rero arimo ikinyarwanda gikomeye cyane kandi kijimije, nk'uko nawe uri kugenda uyumva no kuyasoma biba bigoye cyane, nawe uraza kuyumva urumva kuko agoye. Bamporiki rero Edouard yakomeje avuga ko asaba Imana ngo ikomeze imurindire umukuru w'igihugu. Yakomeje agira ati: mwami mwimitsi, ujye uturindira umwami mwimyi, nakomereka umwomore, kuko ubwungo n'icyomoro wamuhaye nibyo atwomoza igihe akeneye icyomoro n'ubwungo bye. Nkawe ujye umuha ibyo mu bubiko bwawe mwami mwimitsi, ibyo wageneye abami bimyi, nkawe ujye ubimuha ubwe, kuko kugwiza ubugiri n'ubugingo bwe niko kuramuka no kuramba kwacu. Muri iri sengesho rero Bamporiki Edouard yakomeje asaba Imana mu bihe biri imbere kuzakomeza guha u Rwanda abayobozi beza bameze nka Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ati: ubwo u Rwanda uruhaye kwanda, n'ejo haje uzahore utwimikira abameze ukukwe, abateye ukukwe, abatoza ukukwe, abakotana ukukwe, abimana babo ukukwe, abagwiza mbabazi ukukwe, abaha u Rwanda kwandana ibigwi ukukwe, abataramana u Rwanda ukukwe. Bizaduha kukunambaho nk'abagaragu batagira icyo bashinja sebuja wa sebuja, u Rwanda ni rweme. Ni iryo sengesho rero rya Bamporiki Edouard. Uyu nguyu rero yari yarafunzwe ku itariki 23 Mutarama, ni ukuvuga ukwezi kwa mbere 2023, nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano yari yarahawe by'imyaka 4, rutegeka ko afungwa imyaka igera kuri 5 ndetse agatanga n'ihazabu ya miliyoni 30. Ni nyuma rero y'ibyaha bigiye bitandukanye Bamporiki Edouard yari yarakoze. Icyo gihe Bamporiki Edouard yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Twababwiye yuko uyu nguyu yari umujyanama muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco. Bamporiki Edouard rero yarezwe
yarezwe kwaka umucuruzi Gaterano Robert miliyoni zigera kuri 5 ngo azamufashe kumufunguriza uruganda rwari rwafunzwe n'umujyi wa Kigali, kandi ngo yongeye kwakira miliyoni zigera kuri 10 zivuye kuri uwo mucuruzi n'ubundi avuga yuko yamufungurije umugore n'ubundi wari warafunzwe bitewe no kurya ruswa. N'ibibazo bya ruswa rero uyu nguyu mugore yari yarafunzwe, wenda yarayitangaga, nibyo byahise bimufungisha, nuko ngo Bamporiki Edouard ashimirwa kuba yarongeye kuba yarahaye uyu mugore ubwigenge maze akamufunguza. Yakiriye miliyoni 10 na za zindi 5 ngo yakiriye bwa mbere zose hamwe zikaba miliyoni 15, akaba arizo yazize, ubundi akajya mu gihome, akaba yaramazemo umwaka umwe, ariko kuri ubu akaba yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri leta tariki 18 z'uku kwezi kwa 10 2024. ubu ngubu akaba ari hanze, akaba ari nacyo cyamuteye kuvuga iri sengesho aritura u Rwanda, abanyarwanda, by'umwihariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi yari Wasam TV show, komeza kugira ibihe byiza.